napalabas, nagbartek ni Jorin. Kapoy iti panakisarita ti inana kini Elisa. Adi na kayat adumaray to iti graduation ti baro. Iti panagawid na iti balayda. Imbaga na iti inana nga awagan namat ni siya. Ket ipakamuna adi namat kayat adumaray to ti balasang iti graduation na. Gapo iti dayta, nagdanag ni Chuna. Iti sabali abangir, imbagamot ni Elisa iti inana asanton at umaray iti graduation ni Jorin. Iti daytamot laeng apanagsarasarita da nga gina, imbagan ti inana anagbartek manin ni Jorin. Ket ita papagayam, adto iti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Iti barokong. Anya ti ko na yun, nanang? Nagbartak mi Jorin? Wen, ngam sinukon kano jay maysa a katulong da. Oo na yan ni Jorin. Siguro, gapo iti pa nang ibabawag iti iya atindar ko ti graduation nga. Iso na panunot na tinagbarta. Sige, panawan ka pailaan dito. Hitayin nakman iti kusina. Wan nanang. Yung Ma'am Chona ti umawawak. Hello, Ma'am Chona? Nakaawag kayo, ma'am? Hello, Elisa. Ada ka din napatag nga ipagayo? Ada. Isadong ka. Ma'am? Napanunod ko. Di pa naggayimyo iti anak ko. Isa nagbali di panunod ko. Anya ti kaya di asawan, ma'am? Oh my God, dumad lang iti graduation ni Jorin. Anya? Agpaiso, Ma'am Chona? Nuwan. Una yan, tanalausan, diragsak mo. Kwa. Ay, siyempre. Maragsakan nagtapa umayandak tumat lang inton graduation ni Jorin. Agyam anak mami. Tainarayang medyo matlaang tikid daw ko. Gaputadya kaya't nga ibabay na ka ni siya. Iso nga inawagak ni Elisa. Ay, ano kasta? Naragsakak tumatlang iti panaggraduar ko, mami. Oo. Ti kadilaan ka ada ni Elisa, ti pakaragsakam to, iti day tangal daw. Uwan, mami. Oh, anya? Oh. Iso apirmi aluksaw ko kada kayo. Idi imbagayo kin Elisa, asaan ato mabuno. Apay nga binanakapatpatagunay kan ka ni Elisa. Gapot na pagayam ko, mami. Pagkayam ka dilaan, ti pangibilbilangam kan kwa na. Anya manan ti kayat yu asawan iti dayta, asaludsod yu, mami. Amagan ba't kit di na agararam ka? Anya? Oh. Apay, anapamulagat ka. Agararam kaan ka ni Elisa. Saan man atila ibagbagayo, mami? Sige, dita kayo malang. Salpag. Imadayon. Di na sinumpatan ti saludsod ko. Hani, apay nagpungtot ka itay agsarasarita kayo kini Jorin. Gapot a pinanawan na klatan, ajak pinalpasan nagsao, makapasuron. O mga noad damanan saan na akinayat nga insaom. Ti saludsod ko kankwana ita, iti saan na asinong batan, iso amasurunak. Oh,
Anya ti sinaludsod mo ken kuan na. Di na magkulangan mo at no agar-araman ka ni Elisa. Anya? Oh, Leh, ape ana saludsod mo ken kuan ti kasta. gapo tamad-madlaw ko ana pataguna yan dahil jaya babae kan ko ana. Anya? Kaan sanla data? Imbaga na pa'y, anila ang Elisa ti makaparagsak kan ko ana, inton graduation na. Anya? Wah. Naibaga ti anak ta ti kasta. Wah, ni so ana palalo ti luksaw na kanyak, idimbaga kini Elisa, asaan to nga umumay inton graduation na. Huh, gaputa imbaga ko na dumaray. Napalalon, tiraksak na. Lisa. Kasla na karagragsak. Idin to tamalmal day itay. Susapo. Madinsamot kan ti panunot na. Asit gakman ta kasaritak. Elisa. Nanang. Agmerienda ta pa ya, ang daginatang ko. Merienda ko nam. Idin to tadandanita yun mangrabi eh. Your uray talaang ni Lolom. Okay lang, nanang. Oh, ada barbecue ang ginatang ko. Saan? Imasidagak laang kan ka. Tada sa ludsudag. Anya day ta, nanang? Apaya kasla naragsak ka. Ay, kwa. Nakalidliday kay tay asimmangpad. Sa ita, nakaragragsak ka manan. Kapot na maragsakan ako na itimbaga ni Ma'am Chona, itay mawag. Anya timbaga na? Uno, impromote na kay ti trabaho. Uno, ingato na ti sweldom. Saan, nanang? Anya nga rod? Imbaga na adumarayak tumatlangin ton graduation ni Churin. Anya? Wana nang. Iso anak karagragsak kakunay. Nalamuyo ta talaga ti taray. Ito'y modelo ako siya ginatang ko. Iregalok to da ito'y kan ni Churin inton graduation lang. Yan ti Chona na ito mauawag. Hello, auntie? Hello, iha. Anda ka kadi di tabansyon yo? Well, auntie, kasangsangpit ko laan. Sana pa ya dim saag diti kotsek. Sa dino ka di tinapanam? Lapan ko ginatang ti kang runaan na surprise gift kunto ken ni Churin. Anya nga minaya day ta surprise gift mo iti anak ko. Kasla na pataglaunay. Lading ito kanti. Ngamtsak mabalin nga ibaga kada kayo. Promise, iha. Saan ko nga ibagbaga ken ni Jorin? Iso nga ibagaman kanyak, Nasaysaya at matlaeng. No patida kayo, kat masorpresa kayong tumat ang makakita iti regalo kanti. Ay, sige. Saan ako nagpilit ang mga mo no di mo ibaga? Oray ta dandanin ti aldaw ti graduation ni Churin. Wani ha. Amuklatan. Nangina. Ti regalo mi ti anak ko. Of course, auntie. Remor ka din ni Mang Damian.
Wan, napana ni Jay Shop. Apay ka di? Pakamkambas nga minte kasinsin ko naman ti bayat ti may sa round table. Ingkan tulad tandanunan ni Jay Shop na tapno masaludsud mo. Kapilitan, tadyak pat na danon di ti balayo. Ay, Oh. Napasinnaay ka manan. gapota, problema klat ti anak ko. Apay. Umatendar to kanumat lang iti graduation ni Jorin. Di mat sana kaya ti Chona ama pa ni Elisa? Imbabawin ni Chona ti panangiparit na tumabuno ti anak ko. Ano niya? Inawagan na ni Elisa. Kat ko na nga dumar ay tumatlaang iti graduation ni Jorin. Apay mo ta problema manan ako nam. Idinto ta ni Chona ti agayat at tumabuno ni Elisa. Wan, ni Chona ti agayat a dumar ay ti anak ko. Ngam ni siya ti problema. Oh. Nagikamkambita na problema ni siya. Gapota, amagan no saan nanto ang magustuhan ti dadar ay ti anak ko. Kat, adda madi nga ramidan na iti anak ko. Si Kamat. Advance ka laon ay ngagpampanunot ako na. Awan karbangan ni siya. Si Kagid di. Nerbiyosa ka unay. Namnama mga tang ipalubos ni Jorin nga damadi nga ramidan ni siya iti anak mo. Agkurso na daunay ni siya ni Jorin. Kat, amangan no pagaramidan na iti dakas ti anak ko. Susa pahaya Crisilda. Amom. Santo ang pasamak da ita apang panunutam. Iso apalubusam latta ti anak mo. Hello? Elisa, agyaman tao may kantong matlangit di graduation ko. Pasensya ka na. Sa anak to makaumay Jorin. Anya, Joke! Nagwa na kon kini mamim nga umayak to matlaang. ay, di mo kita yan, kat talaga nagbabawi kan nga umay. Saan? Gapot na napatag ka kanya. Agpaiso? Juan, napatag ka kanya kas may sagayam. Ay, di mo kita yan. Kat nalablabas pa'y ng pagayam, ti kinapatag mo kanya. Ha? Siga talaga. Kaanong to nga minasong batam ti irukrok na kung ayat, Elisa? Urayam ngam na di kan makauray. Uray ibaw mo tulangan tarik nam kini Shasha. Anya? Ay saan? Diyak kayat, Elisa. Tasikala ang tinakarik na ag iti ayat. Jorin? Rodong, Wilmer, igalo tiyo na yung bagtiginatang tayo abaka kas kadakalding. Tamangan no makabulos da. Wansa? Usur. Ha? Anya na ita? Oh, anya na kita insang putyo abaka kas kadakalding. Dagiti mapartinto iti graduation ni Jorin, ani. Anya? Adda pa lima ababoy nga ipanti ag katugangan abilin o kandani. Aduuna yun na kita ama parte.
Abangan naman pang lastulaan ti sagana. Nabayad ako, honey. O doon na yan, da kita maparte. Ilakaman tayo latan ti supot na giti umay tumakidaya. Aniya, pati isupot dagiti umay makidaya. Mailaklak amat. Kasay-saya at agsobsobra. Tapno, addan tumayawid da. Dahi tatirigat na ngamin ka dagiti tao dito'y. Fuera de los buenos ngam. Talaga adanda ni amin nun nga may makidaya kat namnamaan dan tay ada isupot da ayawid para pamilyana. Nanang, anya nga tadi, mayat nga regalo kin ni Jurin. Awan amok. Gaputa aminan a material abanag. Kat addansan ka ni Jorin. Wan nga rod, nanang. Day tatrigat na lupak ng tirigalwan tinapanglaw. Makamo kalata na magpanunot. No anya ti regalom ka ni Jorin. Anya nga tati mayat nga regalo. May mayat no si kanti agpanunot. Sige. Tay na ko nituloy dyan lalabaak. Anya nga tayo ti mayat nga regalo nga paiso. Ni Uncle Dominic. Isa't umawawag. Hello, Uncle Dominic? Elisa, nasaw kanyak ni nanang mo nga umatindar ka kanumat lang iti graduation ni Jorin. Wan, Uncle. Inawagan nak ni Ma'am Chona, kat ison amis mo tinangimbitar kanyak. Anyan tungot ti regalom kang kuana? Day tangaro ti tsak pa mo, Uncle. Dadamot aminin kin ni Jorin dagiti material abanag. Adam mo ang makaparagsa ko na iking kuana. No, kayat mo nga irigalo king kuana, Elisa. Ha? Anya, Uncle? Di pa nakaklon mo, iti ayat na. Anya? San ka kumaapa-aba kinisya. Kasigurado arigalwan na ni Jorin iti nanginapanag. Ngam, Uncle. Sa anak ang makikong-kompetensya kini Shasha. Tanano mo kami laang. Amo, nga mabalin mong artapan, nga oray nangina ti katangan na nga irigalo na kinkwana. Uncle? Napatpatag ti ayat mo. Ngam niya manabanag nga irigalo ni siya sa kinkwana. Siya ka mo ti sawak, Uncle. Korsunada na ni Jorin. Ngam si kamatay ayat ni Jorin. Iso at di mo kuman paluspusan. Aklo ni mon, ti ayat na. Uncle Dominic? Sigurado ngagpanunot ita ni Elisa. Nga po kadagiti na ibagak kenkwana. Mayat unay ti panang durog kong aklunan na ni Jorin. Kat nutong palan na. Agtupak tulagit diti langit kinit Jonah. Madadael ko ti biyag ken masakbayan. Dagiti agkabsat nga anak na. Oh, Jonah. Anya ti pampanunutan taapay ama ikulkuling ka. Diyan na ibagamanan kanya kita ni Shasha. O, anya tinaibaga na.
Kinuna nga danto ka no surprise gift na iti anak ta. Anya kanumot na ito. Saan ko nga rodam mo, ta di na batimbaga. Anya, di na kaya't nga ibagakan ka no anya ti irigalo nanto iti anak ta. Surprise nga rod ka no. Amkan na may bagata ka ni Jorin. Masurunak na ka to. Kapay, awan ka di ti panagtalak na kan ka. Dahi nga rod ka ti pakasurunak. Numaminsan, kaslawan pa nagtalik na kanyak. Anya nga ta ti irigalo nanto iti anak ta. Dahi nga rod ka ti diyaka mo. Salud-sod umat kanyak kat diyaka rod mo. Dinamag na pa kanyak no anya kolor ti paborito ni Jorin. Anya? Ay so ama kunak. Sigurado na balor ti regalo na. Kat anya kumano na balor wano nangina ti irigalon to day siya iti anak ta. Day ta ti pakakitaan anapatag ti anak ta ni siya. Ani? Kat no bilang man. Maragsakan at batkit di. Tabarin no day tanto a regalo ti pakatukayan tirik na ni Jorin nga agayaton ni siya. May waksi di panunod ko. Diyan ay singasing kanyak na Uncle Dominic. Anya nga tano, aklong nagton nga agpaysuti ayat ni Jorin. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parugong.